Díri bharja is mis Eimear agus aniu be meid taispan Steve an dói a dhéanam sa smuidú a tá fearfad an Nollag an céad céim na Eimear. Bralam an ceann seo le Primark is glasóg é don skin base le Bobby Brown agus tá se a bhar níos sira. Anis do mawali be me gúsáid an glóthach seo le By Killing Collection. Is bralam an glóthach seo tá se an first le úsáid agus tá se an sir fásta. Anis don ceann Ella. So ní gadid still amach agus Eimear Ella cheannach mar higlet de alahor a úsáid ar a capín sula fásta. So sela curm scahu sul ar mahulia, curm puder ar ma capín sulia agus an sin tan smudgy a wadnís first a vascu. So inis an scahu sul be meg úsáid an palette seo le iconic bronze, so tan gilig le facail in san palette seo tá dun an seo agus glas an seo. So cric nuing me ma scahu sul agus chucky mer ashaguf. So shim hula genta agus inis den ai. Agus inis bunsmudgy be meg úsáid an dacion seo. Is mai la méid láchéin ach tá siad a wadnís far le chéile. Agus ar dús úsáidim scúb ha ma wansmudgy a vascu. Agus an sin úsáidim spúnaise. Anis lisne. Agus is bralam an ceann seo in ours. Anis be meg úsáid cronzer le Be Perfect. Anis puder faoi ma hula. Tá meg úsáid puff bug chun seo a chur faoi ma hula. Anis tá meg chur brat bug puder ar ma eye le scúb. Agus get a bug níos mó donathair ar ma eye fásta. Seo ceann le iconic bronze. Is bralam an ceann seo. So tá meg chur aibhseóir ar ma eye. Is bralam an ceann seo le iconic bronze fásta. So chum aibhseóir ar ma gréine agus ar mar frón. Anis lippy. So higla Jarek a dhéanú. So línar ar dús agus an belda. Nu higla da mar seo a úsáid fásta ach sin fearfad an Nollag. So sin me se ré harja de sildan gurwinship an soldas an fi sé seo agus banach dé na Nollag Dave. Slán!